Ke a o dumedisa mo mamedi e motle ka lebitso le matla la morena wa rona Jesu Kriste. Ke Mobishopo Daniel Rantle hape a nang le wena ka motsotsong ona. Letsatsing lena re ka la 10 kgweding ya borobong selemo sena sa 2021 re ne re boloka ntate Justice Thamsanqa Nomngcongo. Ke rata hore ke fetise matshidiso a ka ao ke a fetiseng ka jeno haholoholo ho batho bao mohlomong ba sa kang ba fumana soka sa utlwa ditaba ena, taba tseo re ileng a fetisa ka tsona tsatsing la ka jeno, haholoholo lona lelapa mo le seng di dutse fatshe, le seng le phomola, le ikutlwela hore na re ile ra reng. Palo ya rona ya lentswe re ifumane ho ba Philippi kgaolo ya 3 temana 20 ho isa temana 21 e balehang tjena. Empa wa rona motse o mahodimong e leng o hape re lebeletsweng ho kgutla teng ha mmoloki Jesu Kriste morena ya tlang ho fetola mmele ya rona e nyatsehang ho etsa sebopeho se le seng le mmele wa hae o kganyang ka tshebetso eo a ka tsebang ka yona le ho ipela dintho tsohle ka tlasa hae. Ke a pheta. Empa wa rona motse o mahodimong e leng o hape re lebeletseng ho kgutla teng ha mmoloki Jesu Kriste morena ya tlang ho fetola mmele ya rona e nyatsehang ho etsa sebopeho se le seng le mmele wa hae o kganyang ka tshebetso eo a ka tsebang ka yona le ho ipela dintho tsohle ka tlasa hae. Pala lentswe fela ha kana morena a e hlonolofatse ka Kriste morena wa rona. Amen. Ha re rapeleng. Modimo ntata rona, wena ya phelang ka o sa feleng, morena wa marena, mmuisi wa babusi, ruri o phela ka o sa feleng, o le morena, o le mmoloki, o le motsamaisi. Ke wena pheko ya rona, ke wena matla a rona, ke wena e reng ha re imelwa re bone o nka boima ba rona o bo beha mahetleng a hao. Jwale morena wa rona e ba le rona leetong lena le tshebetsong ena, hlonolofatsa modimo wa rona, lentswe la hao le kene ho rona, e be bophelo le matla ho rona. Re kopa tsena ka Kriste mmoloki ya boka bjale metla sena bofelo. Amen. Re tshebeletsong ya ho qetela ya mohlanka ena wa morena modimo ya sebeditseng ruri le mohlanka lefatsheng lena. Re le kereke ga le tshedisa lelapa la Nomngcongo, re a o tshedisa motlotlehi ra Basotho, re a o tshedisa mohlomphehi tonakgolo letona le kgabanela tsa molao, re o hlomphe Chief Justice le Judiciary yohle le the entire legal fraternity. Ka jeno sehloho sa molaetsa wa ka se re Leholimo Lehae la Rona, Leholimo Lehae la Rona. Mme re sebetsa ka temana ena haholo e reng empa wa rona motse o mahodimong e leng o hape re sebeletsang ho kgutla teng ha mmoloki Jesu Kriste morena ya tlang ho fetola mmele ya rona e nyatsehang ho etsa sebopeho se le seng le mmele wa hae o kganyang. Bajuti ba ile ba qetella ba iphumane e le setjhaba moo modimo a se etsang setjhaba mane haholoholo ha ba le Egepeta tlasa matsoho a thata le tlasa puiso e boima eo ba neng ba etswa ke Faro. Morena modimo
a sebedisa letsoho la hae le thata haholo go bantsha a bantsha sebakeng sona seo, mme mo a ba isang teng a re ke gona mo e tla ba ga bo bona. A ba ne lefatshe, mme lefatshe leo e ba lefatshe lena leo leng la Israele, e leng lefatshe leo ba yang ho lona, mme Jerusalema e ba motse wa bona. Setjhaba ha se le hona moo se situile hore se dule ka ho tsitsa ho tsela ya modimo kapa saleng ka moo morena modimo a neng a hlokile hore se be jwalo ho dula ka teng. Ba ile ba qetella ba nka mekgwa e meng e fapafapaneng, mme morena modimo a tla a ba dumella a ba isa kgolehong Babilona, ka ho dumella setjhaba sa Nebukadnezar setjhaba sa Babilona hore se be le matla hodima bona. Mme setjhaba seo sa Israel sa Babilona sa banka sa ba isa kgolehong. Ba bangata bana ba re na go tla jwang re le setjhaba sa modimo, morena modimo go lokolotse jwang hore re tle re iphumane re le matsohong a Babilona, mme ba phela naheng ya Babilona. Empa mohlolo, naha ya Babilona ha e ka ba tshwara jwalo ka ha bana ba tshwerwe e repeta. Ba ntse ba ena le bolokolohi bohle, ba lema masimo, ba nyadisa bana ba bona, ba ba le dikgwebo, ba ba le mesebetsi e mengata eo ba neng ba etsa hona lefatsheng leo la Babilona. Bodumedi ba bona ile ba bona bo ileng ba tswakeha le ba medingwana e mengata ya Babilona, empa ba bangata ba ile ba itshwarella haholo ho modimo wa bona eo ba ntse ba mo hopola motseng wa bona wa Jerusalema. Ha ba fihla selemong sa 70, morena modimo a ba hopola. A hopola setjhaba sa hae hore o se kgutlisetsa setjhaba, o se bitsa naheng ya sona. Ya ba wa tla o tsosa monna bitswang Cyrus ka selemo sa 539 hore Cyrus a tlo lwantsha le ho hlola morena Nebukadnezar. Ya ba o fela ho hapua Babilona yawa ka selemo sa 539 BCE, mme Nebukadnezar a qala a dua a hlolwa ka nako yana eo. Eba Cyrus yena morena wa Persia ya seng a hapile Babilona o fumana setjhaba sena se tshwerweng sa ba Israele, ya ba o fihla a se lokolla, a ba lokolla bohle ka tlasa boetapele ba Esdras a hore ba ye ba o haha motse wa habo bona, ba ye motseng wa bona, ba ye ho haha marako, ba o tsosa marako, ba o tsosa tempele, ba boele ha habo bona. Empa mohlolo makatsang ba bangata bana se ba natefetswe ke bophelo ba Babilona. Ba bangata bana se ba hopotse eka ke hona motse wa bona, eka ke hona habo bona hona moo. Ba bang ba ne ba re tswaletswe mona, mme ha ba bone hore ba ka hlola ba tloha. Ba bang ba entse mefuta ya dikgwebo tse fapafapaneng tse ba nang le tsona, mme ba nahana hore ehlile ha ba tshwanela hore ba kgutlela hona teng. Hana modimo jwale ba neile motse wa Jerusalema, o ba tlositse motseng wa bohlanka, motseng ona o ba neile hore ba kgutle, hobane seo Cyrus a se entseng o ba neile le thepa, a ba ne thepa yohle e ka lokelang hore a ba ne ditjhelete, a ba neha dikgauta, a ba fa difate, a ba ne ntho engwe le engwe e ka ba kgonang hore ba tle ba tsose motse oo. Bana ba sa hloke letho, modimo ha kgutlisa setjhaba sa hae hona teng. Ba bangata ha ba ka ba dumela kgutla, empa ba bangata ba ile ba kgutla. Ho kgutletse setjhaba se etsang 58,000 sa bona kaofela. Ha bongata ba dimilione tse ngata bo sa ka ba kgutla kapa bo sa dumela ho kgutla. Jwale mona moo re ba dileng teng, Philippi ke motse wa Macedonia tlasa puso ya Roma. Philippi ne le motse o tlasa Macedonia o mpa o buswa ke Roma. Molao wa Roma o ne o dumetse hore molao wa Bajute o ka sebetsa ka hare hona moo, mme mo ho busang bona ba Roma e le molao wa Roma. Empa ntwe e neng etsahala ke hore ba ne ba sa fane ka tokoloho ho ba dumelang ho Jesu Kriste. Paulus e le Mojute wa Bajute o supa di-credentials tsa hae, maemo a hae, hore ha ke utlwisisi hore haiba
sena se ke se bolelang ke se emetseng sa Jesu Kriste e ba hale ha se utlwisiswe ebe ka lebaka la hobane ke dumela ho morena Jesu ebe hona ho bolela eng o re ha ile tabeng ya bojute ke mojute ka botlalo ebe ke wa leloko la Benjamin ha kwa bona kgaolo ena ya boraro ha o tloha go mo tla fumana ke wa mofuta wa Benjamin ke moheberi wa baheberu ka lebaka leo o re ke ha ile ditabeng tsa molao ditabeng tsa Torah ha ke nkeganyatsuwa ke se tsebisa yona ditaba tseo kaofela itse ha ke tseba Jesu ha ke tseba Jesu ke ile ka di fumana ile moru ile lefela ile letho ntho ke ne ke nkile le moru o moholo ho nna o ke ne ke na le ona wa dintho tsohle tsa ka tse ke nang le tsona ditsebo tsa ka le ntho tsohle kaofela ke di fetoile dithole ha o bapiswa le boholo ba ho tseba Jesu Kriste morena wa rona le matla a tsuwa ya hae Paulo se supa ka ho tia hore letlotlo la nnete le leruo la nnete di duletse motho e mong le mong mane le hodimo e le motse o tabatabelo ya ba le lefatsheng e lokelang e tobe teng e seng hobane ba lakatsa ho ya teng empa ile hobane e hlile ke ba motse o mahodimo e le ba motse o Jesu Kriste o sebetsa phetho e kgolo mmeleng e fokolang e nyatsehang a e etse hore ebe e kganyang ho imelwa ke malwetse ha hore letho ho fofurega ke ho kula ha hore letho ha hore letho Jesu morena o sebetsa phetho ho bohle ba motse o hobane e le motse wa bona e le majalefa di tshepiso tsa modimo mme matshepiso o tla dumellana le nna hore bile wa ha fihla nako eo ntate Thami a batlang ho bua le nna e bile o moneha mohala e ba o tla le ho nna hore dijo tseo a ntse tseo mo fang tsona ha se tseo di batlang hona jwale ha ile hantle ntle se se bolelang go hore ha e sa le wa motsuna ha se wa motsuna mme le nako ya hae e fihlile hobane motse wa rona empa motse wa rona o mahodimo taba eo ne fihlile ho yena o na e bona hantle a e bona hantle hore sejo se ile nga se fumana sa selallo sa morena e ne le sejo ka nnete sejo sa bophelo Holy Communion e mo kopanya le bahalaledi sejo sa bahalaledi sejo sa nnete sa Jesu mmoloki mme motse wa hae le yena o na o bona hodimo ha na rialo o na bona seo mmina thoko a se supang hare motse o le ha mararana a sa le teng o hlahile o kganya ke motse o phomolo ya nnete e fumanang teng mme o phomotse motseng o a ile motse wa habo ile motse wa hae baratuwa moreneng la re le mona ka jeno motse wa rona o mahodimo la re phela ka jeno re ntse re sebetsa ka jeno motse wa rona o mahodimo re mona jwalo ka baeti le bajaki mme ho bonahala hore re lokela hore ka se qhanolle hobane re se re fihlile empa wa rona motse o mahodimo oho ka nnete ha re tshediseheng amen ha re rapeleng ka nnete modimo wa rona motse wa rona o mahodimo le ha o re beile lefatsheng o re beile re le bajaki ba tsamaile ba fiti ka letsatsi le leng re tla kgutlela hae jwalo ka mang kapa mang ya fihlang a ya mosebetsing e re ka nako ya teng e bo sheba nako e bo wa kgutla o kwala dibuka tsa hae o kwala mosebetsi ohle hae le jwalo modimo ho jwalo ha re kwala mosebetsi wa rona lefatsheng lena re ya motseng wa hao moo re nang phomolo teng le bosebeletsi ba nnete re kgutla teng re sebeditse
mohlanka wa hao ntate wa rona selemo sena sa 20 ao 68 ao a bophelo ba hae modimo lehodimo la hao le mo bitsitse le hlahile teng ka maarekanyoloi ya hao khabariele lenyoloi la botshepehi hore jwale nako e fihlile. Morena modimo wa rona re kopela hore moya wa hae le meya badumedi bohle phomole ka kgotso diatleng tsa hao, tshedisa bana, tshedisa molekane, tshedisa leloko, o emele bona ka ho sa feleng, mme jwale mohau wa morena wa rona Jesu Kriste lerato la modimo ntate kopano le matshiso a mae walang di be le rona jwale ka hoseng kae. Amen. Ha o rata ho ntetsetsa o ka ntetsetsa nomorong ena 631 91 890 kapa 53 11 5676. Kgotso ya modimo e be le wena. Amen.